Psalm 36 karon hapon. Salmo 36. Psalm 36, kung nanas, amen? Tanang maningdog paleo para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Pwede ba ka mag-erase? Nalimot kong kabayan ni Ana. Salamat. Nindo ang drawing pero kailangan gamiton, so erase na lang. Psalm 36 verse 1, magbasa ta nga to sa verse number 4. The transgression of the wicked saith within my heart that there is no fear of God before his eyes. For he flattereth himself in his own eyes until his iniquity be found to be hateful. The words of his mouth are iniquity and deceit. He hath left off to be wise and to do good. He deviseth mischief upon his bed. He setteth himself in a way that is not good. He abhorreth not evil. Saya, ang kalapasan sa dautan, nagiingon, sulod sa akong kasing-kasing, nga walay kahadlok sa Diyos at ubangan sa iyang mga mata, kay siya nagaulog-ulog sa iyang kaugalingon, diha sa iyang kaugalingon mga mata, hangtod nga ang iyang kadautan, makaplagan nga dulumtanan, ang mga pulong sa iyang bakbak, kadautan ug limbong, siya mibiya na sa pagkamaalamon ug sa pagbuha ug maayo. Siya nagalaraw ug kadaot nganha sa iyang higdaanan. Siya nagapahimutang sa iyang kaugalingon diha sa uskadalan nga dali maayo. Siya wala nagakasilag sa dautan. Kinsa nakasabot sa puano nga pulong silag, na salig, silag. The English is abhor. So silag maong kasagol sa pagdumot o kaluod. Brother JD, my batteries just died. Oh wait. I have another set here. We'll try the set. All right. Mag-change ko kajut. Yeah, they're dead. So, ang abhor, nagpasabot, na duwa ka feelings diya sa pulong silag, luod, o dumot. That is the idea of silag. It disgusts you and you hate it. Yep, full batteries. Good. That's not the message tonight, but it's worth explaining. Tell me, my message tonight is very simple. The fear of the Lord. We could call it the fear of God. That we find both in this passage. It actually says fear of God. But I'm going to call it tonight, ang kahadlok sa Ginoo. Hi, Ma'am Lisa. I just saw you came in. Welcome. Ang kahadlok sa Ginoo. Magyan po na ta. Ayun ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Heavenly Father, would you please bless the message this afternoon? Would you fill me with your spirit, God, as I preach? Would you empower me, Lord. Help me, God, to help our people. Fill me with your spirit. Strengthen me. Paleo, Ginoo, tabangi ko. Samtang magsulay ko mutabang sa imong katawhan dere. Please, Lord, work in our hearts this afternoon. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Ang tema sa kahadlok sa Ginoo, makaplagan lukop sa tibok Biblia. Pero unsa bang pasabot sa pagkahadlok sa Diyos? Kung ang Diyos musulti, the beginning, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Okay, so what is the fear of the Lord? Unsa ba gipasabot sa Ginoo sa diyang siya nagsulti, kinahanglan ta mahadlok sa Ginoo. What does that mean? Nay upang tao nga mosulti kini nagpasabot nga respeto lang, dili kahadlok gyud. Pero dili tinuod ka na. Nasayop sila. The fear of the Lord certainly includes respect, but the fear of the Lord is fear. Kahadlok gyud. Ang akong mga anak, naglaom ko nga sila magrespeto na ako. Pero usahay, ang respeto, dali mo pugong kanila, gikan sa sayop. Pero ang kahadlok ni Papa mo pugong yun. I told the story this morning to Joey, nagfuss siya, and I went like that at him. And he went, that's the fear of Daddy. I've never abused my son, but there's a natural, appropriate fear of Father.
And by the way, ladies, that's why you need to marry a good man who will raise your children. Kinahanglan ka sa bana nga mahigugma sa Diyos o magkinabuhi alang sa Diyos aron inyong mga anak na ay Diyos no nga amahan. Listen to me. God never intended for grandparents to raise children while mama goes to work. Ang Diyos, wag yun nagtuyong mga lolo, lola, magdako sa mga bata, samtang mama mo atas sa trabaho, kay walay bana, nga mo tabang. Marry a good man. Ang tao nga mahadlok sa Ginoo, but that's not the message tonight at all, it just occurred to me. Ang Diyos nahibalo sa kaliinan sa respeto o kahadlok. O giyang gigamit ang pulungan balik-balik ang kahadlok sa Diyos, ang kahadlok sa Ginoo. So what exactly is the fear of the Lord, the fear of God? Karong gabi, ganang kumuhatin ninyo papila ka statements kabahin sa kahadlok sa Ginoo. Magdiretso ko nga to sa number 1. Ma'am Ruth, are you ready? Can we all see this? Okay na ni dire? Makitaan gayud sa tanan? Okay na ba? Here we go. Statement number 1. Ang kahadlok sa Ginoo mao ang mopugong kanimo gikan sa makadaot nga mga desisyon. Ang kahadlok sa Ginoo mao ang mopugong kanimo gikan sa makadaot nga mga decision. Let's look at our text verse again tonight. Psalm 36 verse 1. Psalm 36 verse 1. Kunang nasa amen. The transgression of the wicked saith within my heart that there is no fear of God before His eyes. Ang kalapasan sa dautan nagaingon sulod sa akong kasing-kasing nga walay kahadlok sa Diyos sa atubangan sa iyang mga mata. Let me explain this verse very simply. Come here, AJ. You sit down right there. Now let's just pretend nga si AJ naghawid sa tanduay bottle. Alright? Panaglitan ra, dali tinuod. Panaglitan ra. Oh, you are way too good at this wickedness. Ni kuyog-kuyog ba ka ni Brother Michael pag-usab? Huh? Now, mag-imagine ta nga siya naghawid sa tanduay bottle. That is kalapasan. Naglapas siya. Nakasala siya. And if you don't believe it's wrong to drink, we'll preach that another sermon, all right? So, what is David saying? David says, kumukita ko sa tao nga nakalapas, nakasala, ang iyang paglapas, ang iyang decision nga mag-inom, kana musulti kanako, now siya walay kahadlok sa Ginoo. Sabtan niyo kana. You may be seated and I want you to stop drinking tanduay, okay? At least wait until after church, okay? Good night. Kumukita ka sa tao nga makanunayong mopili sa sala. Kana diretso musulti nimo nga wala siya'y kahadlok sa Ginoo. Kay ang kahadlok sa Ginoo, are you listening to me tonight? Ang kahadlok sa Ginoo mopugong kanimo gikan sa sala. That is the purpose of the fear of God. Ang kahadlok sa Ginoo mao ang pagsabot nga ang Ginoo nagbantay sa tanan na kung gipangbuha ug siya mohukom sa sala. Turn with me to Proverbs chapter 5 verse 21. 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 Kung nanas, amen? For the ways of man are before the eyes of the Lord, and He pondereth all His goings. How many of His goings? Pila ka decision himuon nato.
I don't ask that question. Nga huna-hunaon? That's hard. Sa Diyos. How many decisions do we make that God thinks about? All of them. He pondereth all His goings. Ang imong lantawon sa imong cellphone, ang Diyos magbantay ug Ano siyang gibuhat diya? That's what pondereth means. He thinks about it. Ang imong mga huna-huna, guys, kung naay babae mo, agi, nagsuot sa sexy clothes, ug imong mga mata mag-ana, siya makakita sa imong mata, ug sa huna-huna sa likod sa mata. And he thinks about it. Kaya ang mga dalan sa tao, anaa, atubangan sa mga mata sa Ginoo, ug siya nagasusi sa tanan niyang mga lakaw. Can I say today na ay mga butang nga akong gikahadlokan gayud nga buhaton tungod kay nahibulo ko nga ang Dios nagabantay. Turn to Deuteronomy chapter 8 verse 5. Kana manggod ang pasabot sa kahadlok sa Ginoo. Naay mga butang di gyud buhaton nako kay nganuman kabalo ko ang Dios nagbantay. It's a funny thing kung ang pastor magbantay, di gyud ka mag-inom bisan usa ka shot. Pero kung ang Diyos magbantay, di ka maghuno-huna kabayan niya na. Deuteronomy chapter 8 verse 5. Deuteronomy chapter 8 verse 5. Kung nana say amen? Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. That word chasteneth is translated correctly as castigo. Naga castigo. Therefore, thou shalt keep the commandments of the Lord thy God to walk in his ways and to fear him. Ikaw sa mohunhuna diha sa imong kasing-kasing nga ingon sa usa ka tawo nga nagakastigo sa iyang anak. Sa ingon ang Ginoo nga imong Dios nagakastigo kanimo. Busay ka mo bantay sa kasugoan sa Ginoo nga imong Dios sa paglakaw diha sa iyang mga dalan o sa pagkahadlok kaninyo. Kaniya. Let me tell you something tonight. Ang imong pastor nahadlok kayod sa pagkastigo sa Ginoo. Siya, will you listen to me? Ang Diyos nahibalo unsaon pagsakit kanato. He knows how to hit where it hurts. Ug na siya'y daghang paagi. Ang Ginoo dili limitado nga sa usa lang ka paagi magbunal, magkastigo, magdisiplina sa iyang anak. Na siya'y dagahan. Can I tell you one of his favorites? Kaulaw. Magbutyag siya sa imong sala at tubangan sa tanan. And ooh, that hurts in the Filipino culture, doesn't it? Usahay siya maghula. Muhatag ka na to sa chance nga mag-repent, magbalik sa Diyos mo sa likway, mag-confess sa sala o magsalikway. And then he says, okay, it's too late. Spanking time. And all of a sudden, everybody finds out what you've been doing. Sakit kaayo. Usahay, siya mo gamit sa mga problema sa panglawas. Usahay, siya mo gamit sa mga problema nga pinansyal. Usahay siya mo tangtang sa uskabililhong na relasyon. Pinagi sa pakig-away or usahay, pinagi sa kamatayon. You say, God wouldn't do that. Have you ever read the story of David and Bathsheba and their first baby? God took the baby tungod sa sala ni David. I'm saying God can give spankings and it hurts. Nay daghang butang nga akong gikahadlokan nga buhaton
tungod wala ko kabalo kung unsay buhaton sa Dios. You see, ang maghuhukam ang mopili sa saktong disiplina, dili ang tawong nga nasayop. Ang criminal dili maghimo sa iyang kaugalingong sentensya kana iya sa judge. Ang bata nga nakasala dili mag-decision unsay pagsilot ang kinikanan ang maghimo niya nga decision. And the fear of God is when I realize ang tanan nga buhaton nako, what's the word? Tan-awon, right? Tan-awon niya. Bantayan niya. Kung bisan taas kayo ang iyang pasensya, magkastigo siya sa iyong mga anak. I fear God's discipline. Can I tell you, kung magkanunay, magpadayon ka diha sa sala, wala kay kahadlok sa Diyos. You don't fear God. Listen to me. If you are saved, kung naluwas ka, ikaw ang anak sa Diyos. Ug ang Diyos klarong nagtudlo diha sa book of James. Kung ikaw ang iyang anak, siya magdisiplina kanimo. Say, wala pa. Kamin pa. God will spank you. If you don't fear God today, you will. Turn me to Jeremiah chapter 31, verse 18. Jeremiah 31, verse 18. Last Sunday morning, nagwali ko sa mensahe nga gahig yun, isog kayo. Naging Domingo sa buntag, nag-story ko kabayan sa mga church members nga mo dawat. Dayon magsalikway sa tanang tao na higugma nila. I talked about that last week. Very, very strong. But then it hit me this week. The ability to just walk away is a very clear evidence that you have no fear of God. Ang mga Kristohano maghunahuna, dali na lang ko magsimba. You don't fear God. I promise, ang imong pagkastigo padulong. Look with me at Jeremiah chapter number 31. Jeremiah chapter 31 verse 18. I have surely heard Ephraim bemoaning himself. Nasap niyo moan? Moan. Bemoan is kind of like that. It's a little different. Bemoaning himself thus. Thou hast chastised me. So Ephraim, that's God's pet name for the nation of Israel. Ang yang angga para sa tibok northern kingdoms of Israel. And Ephraim is saying, Thou, God, hast chastised me, and I was chastised. As a bullock unaccustomed to the yoke. Turn thou me, and I shall be turned, for thou art the Lord my God. Ako sa siguro, not meaning basin. Sa Biblia, siguro, nagpasabot sigurado. Ako sa siguro, nakado sa Ephraim nga nagasubo. Sa iyang kaugalingon, sa ingon, ikaw, mi kastigo kanako. Ug ako, gikastigo. Kung dili ka maghimo sa decision nga mahadlok sa Ginoo, siya magkastigo kanimo. Yes, He will. Sama sa tanan lain, Kristohanon. I didn't finish the verse, but it's okay. Sama sa tanan lain, Kristohanon. Naay panahon nga ako nakasinati sa pagkastigo sa Ginoo. And I just want to tell you, walay lingaw-lingaw diha niyana. There is no fun in God's discipline. Pero wala ko nahadlok lang sa pagkastigo sa Ginoo.
Labaw pa niya na nahadlok ko nga mawad-an ko sa iyang kamot sa panalangin gikan sa akong kinabuhi. Diri sa atong church, nag-atubang ta sa daghang kalisod sa 7.5 years. Pero bisan nami daghang kalisod, wala gayoy pagduda sa akong kasing-kasing. Ang akong kinabuhi, gipatungan sa kamot sa Diyos. I'm certain of it. God's hand is on my life. Ug labaw sa bisan unsay klase sa kastigo gikan sa Ginoo, nahadlok ko ngang Diyos mo kuha sa iyang kamot sa blessing gikan kanako. Nahadlok ko nga adlaw mo bot nga ako maglingkod diya sa computer o magandom sa mensahe ug ang Diyos dali na lang magtingog. Nahadlok ko nga adlaw mo bot nga magsulay ko sa pag-share sa gospel ug ang balang espiritu dali na mo giya kanako. Walay tulog sa kasing-kasing sa tao nga naminaw nako. Kana ang akong kahadlok. More than I fear God's discipline, I fear the loss of His blessings. Nahadlok ko, magluhod ko aron magampo o dili makakonect sa Ginoo. Ang Diyos maghilom ra. Kana ang gipasbot ni David diya sa Psalm 51, huban sa iyang hilabihan kadakong sala uban ni Bathsheba. Iyang gisulti sa verse 11, cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Wala siya nag-istorya kabayan sa kaluwasan. Kaysa sunod verse, nag-istorya siya kabayan sa kaluwasan. Ayaw ako hinginli, gikan sa imong presensya. Sa yung pulong hinginli, meaning isog nga magpahawa. Ayaw ako hinginli, gikan sa imong presensya, o gayaw kuha ang imong balang espiritu, gikan kanako. Para nako, kung ang Ginoo man gani, mutangtang sa iyang kamot sa panalangin gikan sa akong kinabuhi, dili na ko kayang pagkinabuhi. Many times naghunahuna ko kabahin sa pastor na ilhan nako dito sa US, one of the most powerful men of God I ever knew, just a powerful preacher. Kung magwali siya ang kamot sa Diyos ang nagayod sa iyang kinabuhi. He fell into deep sin. I preached this morning about trusting the flesh. That's what happened to him. Nagsugod siya og salig sa iyang kaugalingon unod, and he fell into gross, wicked sin. He had an affair with a 16-year-old girl. He was 54 years old. Napriso siya sa US. 10 years kapin. May daghang panahon, when I think about that, I think, kung ako na niya nga kahimtang, I don't know how I would live. Why get out of bed in the morning? Why eat? Nag-experience na ka sa gahom sa Diyos sa imong kinabuhi. And now you live in the dead, cold life. He's saved. You can't lose your salvation. But I can't imagine his life. I don't believe in suicide, but I wouldn't want to live. And let me tell you something. Kana nga kahadlok, mag-protector na ko, magpugong ka na ko, gikan sa pagtintal. Are you listening to me now? Pastor Mike, why are you so careful? Because I'm scared. Nahadlok ko nga ako pod, mawad-an sa gahom sa Diyos sa akong kinabuhi. Kung ikaw makanunayon, mubalik sa imong dautang na andan, you listen to me,
Kanang dakong ebidensya nga ikaw wala nagakahadlok sa Ginoo. There's no fear of God before your eyes. That's why you can go back to your wicked sin. Pwede ka mo balik diretso, walay kahadlok. But Pastor Mike, dili ba mas mayo kung kita magkinabuhi nga matarong tungod sa gugma sa Ginoo imbis sa kahadlok o tinuod? Ang gugma maong pinakamaayo nga motivation sa pagkamatarong o pag-alagad sa Ginoo. Si Kristo ang nagsulti, if ye love me, keep my commandments. Kung kamo naigugma kanako, bantayan ang akong mga kasuguan. Si Paul naging, I think sa book of Philippians, the love of Christ constraineth. That's not Philippians. I forget where that is. Is it Romans? The love of Christ constraineth us. Means nagapugos. That word constrain is pugos. Ang pinakamayo nga motivation sa pagpangalagad sa Ginoo mo ang gugma. But let's just be honest. Na ay mga panahon diin ang atong gugma mabugnaw na gyud. O ang gugma di na mo pugong. Kung pagatintalan na ang imong dughan sa imong daan na andan, ang yawa mag-offer sa oportunidad nga maglingaw-lingaw gamay uban sa imong daan barkada uban sa imong diya sa imong daan na andan. You watch me now, ang tanan nimong gugma sa Ginoo dalin malimtan. Kung mapuno na ka sa kalagot, ang imong gugma mabugnaw na gayon, ug molito ka sa mga pulong nga walay Kristohanon may katungod nga molitok. Was that an understandable sentence? Pero paminaw nako, kung mabugnaw na ang imong gugma, kanama ang panahon nga ang kahadlok sa Ginoo makapugong gihapon kanimo gikan sa mga decision nga makadaot sa kinatibuk-an sa imong kinabuhi. Ang kahadlok sa Ginoo mao ang mopugong kanimo gikan sa sala sa dihang ang imong gugma mapakyas na. We need the fear of God. The fear of God is elementary level. Love is high school. You don't start with love, you start with fear. Si Hannah o si Joey, dili sila mutuman sa ilang papa tungod sa gugma. Tungod sa kahadlok lang. Fear is the stepping stone to love. By the way, parents, that's why your children need to fear you or they will never love you. You listen to me. Ako mo sundin mo sa raso nga mga relasyon sa mga kinikanan na bungkag yun ang relasyon sa ilang mga anak. Tungod sila nagsulay, magdako sa ilang mga bata, pinagi sa gugma lang. And it doesn't work. Ang bata nga walay kahadlok sa iyang kinikanan, puhon-puhon magdumot sa iyang kinikanan. Say, Pastor Mike, how do I teach my children to fear me? The same way God teaches His children to fear Him. Spank them. Kung makasala ang bata, hatagi siya og spanking. That's biblical. Uy, akong baby, di ko karan siya maghilak. Spank the baby. Next point. I keep getting off my sermon. Let's stay on track. What is the fear of God? Number one, ang kahadlok sa Ginoo, maong mopugong kanimo gikan sa makadaot nga mga decision. Time out. Can I just say this? The real, sorry wifey. Ang tinong nga raso ang kinikanan dili mo bunal, and I don't mean bunal like beat him with a stick, but you understand the biblical word bunal, a thin switch. It stings but does no damage, especially if you spank them in the right place. Ang Diyos mihatag sa matag tao sa nindot nga lugar para sa pagbunal nga dili madaot. You sit on it. Ang kanang bahin sa lawas, di ikaw maglingkod. Spank that part. Pero ang tinoras ng mga kinikanan, dili mag-spank sa ilang anak, dili ang kadako sa ilang gugma. Ang tinuod, ang kadako sa ilang katapulan. It's much easier to sit in your chair and yell at them than get up and spank them. Sayong kaayo ang pagyaw-yaw. Lusod ang consistent disiplina.
This sermon's not about child rearing. Next, number 2. Ang kahadlok sa Ginoo. Watch now. Number 1, ang kahadlok sa Ginoo mang mupugong kanimo gikan sa makadaot nga mga decision. Number 2, ang kahadlok sa Ginoo makatunan man. The fear of the Lord can be learned. Kung nakulangan ka sa kahadlok sa Ginoo, kanunay mo balik sa imong daan na andan. Dali maluyahon, dali matintalan. Listen now, you can learn the fear of God. Ikaw makakaton sa kahadlok sa Ginoo. Turn to Psalm 34. We're going to look at 2 or 3 passages. Psalm 34. Psalm 34. Psalm 34. Kunana say amen. Verse 9. I'm sorry, I didn't tell you the verse. Verse 9. 9, 10, and 11. O fear the Lord, ye his saints, for there is no want to them that fear him. That word want is kulang, or walay makulang. Just like the Lord is my shepherd, I shall not want. The young lions do lack. That's also the word kulang. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. So you see, the fear of the Lord is connected to seeking the Lord. Come, ye children, hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord. Bisaya, o kahadlok yang Ginoo kamo nga iyang mga balaan, kay walay makulang ato kanila nga nahadlok kaniya. Ang bata nga mga leon magkulang ug maganto sa kagutom. Apan sila nga nangita sa Ginoo dili makulangan sa bisan unsang maayong butang. Duol kamong mga anak, paminaw nga ni kanako, ako motudlo kaninyo sa kahadlok sa Ginoo. David said, hey everybody, paminaw! Ako nahadlok sa Ginoo ug makatudlo ko kaninyo unsaon pagkahadlok sa Ginoo. I will teach you the fear of the Lord. The fear of the Lord can be taught. Let's look at another one, Deuteronomy 14:23. Not only can the fear of the Lord be taught, it can also be learned. Makakatun ka sa kahadlok. Kung nakulangan ka sa kahadlok sa Ginoo, kana makatunan nimo. Deuteronomy 14:23. Deuteronomy 14:23. Kunana say amen. And thou shalt eat before the Lord thy God. We'll come back and read this verse in context later. I just wanted you to see one line right now. And thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose, to place his name there, the tithe of thy corn and of thy wine and of thine oil, and the firstlings of thy herd and of thy flocks, that thou mayest, what's the next word? Learn to fear the Lord thy God. Look at the next word. Always. Always. O ikaw, mukhaon atubang sa Ginoo nga imong Dios diha sa dapit nga siya mo pili aron sa pagbutang sa ngalan dito. Ang ika napulo sa mga lugas ug mga sa imong bino ug gikan sa imong lana o mga panganay sa imong mga panon sa gagmayng mananap o gikan sa imong mga panon sa dagkong mananap aron ikaw makakat-on sa pagkahadlok sa Ginoo nga imong Dios sa kanunay. Can you honestly say that you fear the Lord always? Nahadlok ba ka sa Ginoo dito sa eskwela? Dito sa imong lugar sa trabaho? Dito sa imong kwarto kung walay tao magabantay? O ikaw ang cellphone na lang ana dito? Do you fear the Lord always? God says you can learn to fear the Lord always. Pastor Mike, kung ang mga pagtintal mo danga sa akong kinabuhi, diretso kong malimot sa tanan, samtang tintalan ko, dali gayud ko maghuno na kabahin sa Ginoo. Exactly! Wala kay kahadlok sa Ginoo! You don't forget something you fear.
Malimot ka sa mga butang nga imong gitinguha, pero nasabi ko, malimot ka sa mga butang nga imong gitinguha, pero dali ka malimot sa mga butang nga imong gikahadlokan. If you fear God, you won't forget. And God says you can learn to fear the Lord. Makakaton ka sa kahadlok sa Ginoo kung ganahan ka. The fear of the Lord can be learned. Let's look at one more. Deuteronomy 17 verse 19. Deuteronomy 17 verse 19. Some of these verses we're going to look at again under point number 4. Deuteronomy chapter 17 verse 19. Kung nasa amen? And it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life, talking about the law of Moses, ang balaw ni Moses, that he, the king, may learn to fear the Lord his God, to keep all the words of this law in these statutes to do them. Notice, tanaw ang resulta. Kung siya mukat-un sa pagkahadlok sa Diyos, mutuman siya sa mga sugo sa balaod sa Diyos. They are connected. Aron siya makakat-on sa pagkahadlok sa Ginoo ngayang Diyos sa pagbantay sa tanang mga pulong niini nga balaod o niini nga mga tulumanon aron sa pagbuhat kanila. Ang pagkahadlok sa Ginoo dili man natural alang sa atong makasasalang kinaiya. You have to learn it. Kinahanglan makakat-on ka niana. Kini wala nagastorya kabayan sa kinabuhi diin walay sala. He's not talking about sinless perfection. Pero ang tao nga nahadlok sa Ginoo, kung makasala siya, diretso matunok na ang iyang kasing-kasing. Ug siya mudagang nga to sa Ginoo. Ginoo, paliog pasaylo ako, di ko ganang magpadayon niya na. Kanang response sa tao nga nahadlok sa Ginoo. Ang tao nga makasala, ug makasala, ug makasala, ug makasala, you don't fear God. O ang pagkastigo padulong. Number 3. Number 1, ang kahadlok sa Ginoo maong mupugong kanimo gikan sa makadaw nga mga decision. Number 2, ang kahadlok sa Ginoo makatunan man. Number 3, ang kahadlok sa Ginoo kinahanglan man nga pilion nimo. Turn with me to Proverbs chapter 1 verse 29. Proverbs chapter 1 verse 29. Proverbs chapter 1 verse 29. Kung nasa amen? For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Tungod nga sila nagdumot sa kahibalo o wala nipili sa pagkahadlok sa Ginoo. Ang pagkahadlok sa Ginoo usa ka decision man. Ang kahadlok sa Ginoo dili us kabutang nga mahitabo lang kanimo. You must choose it on purpose. Gituyo. Tuyoong mopili nga ikaw mahimong uska tao nga mahadlok sa Dios. Well, Pastor Mike, dali ko ingon niya nga klase sa tao. Tungod kay wala pa ka naghimo sa decision. Wala itaw natural nga naikahadlok sa Ginoo. It must be learned and you must want to learn it. Kinahanglan pilyon. And number 4, na itulo ka butang nga mabuhat nimo aron mukat-on sa kahadlok sa Ginoo. Kung ikaw ganan mo pili sa kahadlok sa Ginoo, kung ganan ka mag-decision nga mahimong us ka tawo nga mahadlok sa Dios, na itulo ka butang sa Biblia gihatag kanato sa Ginoo nga mga butang nga mahimong gyud, things we can practically do sa atong kinabuhi. I don't mean just something in your mind or in your heart. I mean practical, physical things you can do with your body that will affect your heart, your mind and your heart. Practical.
murag na daghan pang laing butang nga pwede tamo hiskot niya na. But tonight I want to show you 3. Tulo ka butang nga mabuhat nimo aron mo kat-on sa kahadlok sa Ginoo. Can I ask you a question? Do you ever get discouraged with yourself? Sugod na ba kang masamok sa imong kaugalingon kay balik-balik ka sa imong daan na andan? Nakulangan ka sa kahadlok sa Ginoo. Nakulangan ka sa kahadlok sa Ginoo. I'm sorry, babe. Letter A. Nahadlok pud ko sa akong asawa usahay. Pero okay naman buro siya karon dili siya makagukod nako. 3 things. Letter A. The first 2 are very simple and I'm just going to hit them and keep moving. Letter A. Paminawa ang mga pulong sa Diyos. I think we read this verse a minute ago. Deuteronomy 31 verse 11. Nope, this is the one we didn't read. Deuteronomy 31 verse 11 and 12 and 13. Deuteronomy 31, 11, 12 and 13 sa inyong Biblia. Deuteronomy. Kung ganahan ka mukat-on sa kahadlok sa Ginoo, number 1 or letter A, kinahanglan ka maminaw sa mga pulong sa Diyos. Deuteronomy 31 verse 11. Kung nana say amen. And when all Israel is come to appear before the Lord thy God in the place which he shall choose, thou shalt read this law before all Israel in their hearing. Gather the people together. Notice the word gather the people together. It's kind of like what we do for church, huh? Gather the people together, men and women and children, tibok pamilya, and thy stranger that is within thy gates, that they may hear, and that they may learn and fear the Lord your God, and observe to do all the words of this law. And that their children, which have not known anything, may hear and learn to fear the Lord your God. What is the first step to developing the fear of God? Unsang unang lakang diya sa pag-develop sa kahadlok sa Ginoo diya sa imong kaugalingong kinabuhi. You must be willing to gather with God's people to listen to God's words. Usay na yung mga tao nga, hunahuna di ko kinahanglan sa church ako. We can have church in our home. Kaya makabasa ko sa Biblia diri sa balay. I don't need the pastor's help. They don't fear God and they never will. Everybody needs a church. Ang tanan tao kinahanglan nga maminaw sa pagwali o pagtudlo sa pulong sa Dios kay kanang unang step sa pagdevelop sa kahadlok sa Dios sa imong kinabuhi. But all of you are here listening to the Word of God. So I'm going to go to the next point. Number 2. Basaha ang Biblia sa imong kaugalingon. Deuteronomy 17 verse 18. We read it a moment ago. Let's get the context. We read verse 19. Go to Deuteronomy 17 verse 18. Deuteronomy chapter 17 verse 18. We were just in 31, so a few pages back. Deuteronomy 17 verse 18 and 19. Kung nana say amen. And it shall be when he sitteth upon the throne. Kinsa unsay klase sa tao maglingkod diya sa trono? Usa ka hari. So this is talking about a future king. Bisan wala pa sila hari nini nga panahon ang Diyos naghatag sa mga sugo alang sa hari. It's very interesting, by the way. If you read Deuteronomy 17, na listahan sa mga sugo alang sa hari mismo, only for the king. Solomon broke all of them. Every single one. I don't know if he wrote a copy of the Bible like he was told, but all the others he broke them all. Very interesting. Deuteronomy 17 verse 18, it shall be when he sitteth upon the throne of his kingdom that he, the king, shall write him a copy of this law. Gisugong hari nga magsula gamit iyang kaugalingong kamot. Magsula sa uska kopya sa balaod ni Moses. How would you like that assignment in school, right? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Uy, kapoy. See, Brother Mark Bachman, all people who are very, very intelligent are a little bit strange in some ways. Brother Bachman is very smart, but he has a very strange desire. One of his desires is to write the entire Bible by hand himself. I think he's crazy, but whatever. You can do it. Where am I here? I got lost. All the days of his life. And I'm sorry, where do we go? There. He shall write him a copy of this law in a book out of that which is before the priests, the Levites, and it shall be with him, with the king, and he shall read therein all the days of his life, that he may learn
to fear the Lord his God. How many days of the king's life is he supposed to read the Bible? Pila ka adlaw sa kinabuhi sa hari, kinahanglan siya mobasa sa Biblia. Tanan. O kini mahitabo uban kaniya, o siya mobasa diha ni ini, diha sa balaod ni Moses, kay kana lang ang Biblia, ilang panahon. O siya mobasa diha ni ini sa tanang mga adlaw sa iyang kinabuhi. Kaya naman, aron siya makakaton sa pagkahadlok sa Ginoo ngayang Dios, sa pagbantay sa tanan mga pulong ni ini nga balaod o ni ini nga mga tulumanon aron sa pagbuha kanila. A Christian, I preached some Bible reading this morning. Here we go again. A Christian who does not read the Bible daily does not and will not fear God. Ang Kristohanong nga wala nagbasa sa Biblia matag adlaw, wala siya nahadlok sa Ginoo ug dili siya mokat-on sa kahadlok sa Ginoo. Pero nagwali ko kabayan niya na ganiyang buntag, so ganang kong magdiretso nga to sa ikatulog. Na ikatulog nga paagi, nagihatag sa Diyos kanato, aron mutabang kanato mo kat-on sa kahadlok sa Ginoo. Are you ready? You've never heard this before. Kana, mao ang paghatag sa atong mga tithe. We read the verse earlier. Let's look at it again. Deuteronomy 14:22 and 23. I do not have time to explain everything about tithing, and I certainly am not going to try, but I just want you to notice very simply here. Deuteronomy 14, verse 22 and 23. Kunana, say amen. And thou shalt truly tithe all the increase of thy seed. How much of the increase of your seed? All. That means, kinahanglan ka magkwenta daan how much unsa padaghan sa imong binhi. Diba? Dayon, kinahanglan magkwenta sa katapusan sa alanihon, unsa ang increase, unsa nagginansya, unsa nagdaghan. Unsa bang ginansya, gikan sa imong pagtanom nga to sa imong alanihon. That's a lot of hard work. Calculation gayud. Magkwenta-kwenta. Ihap-ihap. Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed that the field bringeth forth year by year. In the Bible, sila nag-tithe para sa tibok tuig tungod agricultural ang culture. There's an agricultural culture. So ang halos tanan tao mga farmers, so ang ilang income annual manggod. Dili inadlaw, there's no word for tinuig, but yearly. And thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name there, the tithe of the corn and of the wine and of thine oil and the firstlings of thy herds and of thy flocks, that thou mayest learn to fear the Lord thy God always. Now, I don't have time today to explain all the different kinds of tithes that they were supposed to give. These tithes in verse 23, they were allowed to eat them, but they had to bring the tithe for the fiesta. But then they ate their own tithe. Kind of like, ikaw maghatag sa imong tithe sa church, pero na kay benepisyo diri sa church. If we have an activity, makapil ka. Ikaw mag-benefit ikan sa mga electric fans, mga lights. So kind of the same idea, a little different. But my point is this. God very clearly states, if you want to learn to fear God, learn to give your tithes. I'm just going to read those two lines in Visayan, the first and the last. Sapagkat tinori mong ihatag ang ikanapulo sa tanang abot sa imong binhi. Sabi niyo, abot, ang bunga, di ba? And at the end, aron ikaw makakaton sa pagkahadlok sa Ginoo nga imong Diyos sa kanunay. I'm going to make a bold statement. All right? I want you to listen very carefully. Magsulti ko sa iso nga mensahe nga gibase, one, sa klaro nga pagtulo sa Biblia, and two, sa akong kaugalingon experience sa kinabuhi. If you consistently, you understand consistently, makanunayon? If you consistently fall back into your old habits, I don't believe you are tithing biblically. Kung ikaw makanunayon, mubalik sa imong daan nga naandan,
Wala ko nagato nga ikaw naghatag sa imong tithes nga tinuod. Notice he said, thou shalt truly tithe. Sa pagkatinuod imong ihatag. You know why? Many people tithe but not truly. Maghatag sila sa 10% sa ilang sweldo pero dili sa ilang ayuda. You're not truly tithing. So I'm going to say it again. If you consistently fall back into your old habits, I don't believe you are tithing biblically. Because ang Kristohanon nga mo hatag sayang tithes carefully, magkwenta, magbana-bana, o maglantaw sa tanan niyang ginansya, tanan mga regalo, tanan, bisan unsa nga ihatag kaniya. Magkwenta sa tanan, okay, unsay 10%. Careful kayo siya. The person who does that learns to fear God. It is God's method to teach us the fear of God. You say, Pastor Mike, I don't understand. Because you haven't done it. But if you do it, you would find out it works. I'll be honest, I got this truth from I was listening to a preacher last week, a good man, great man. Namino ko siyang mensahe, short sermon, about 25 minutes, 30 minutes lang yung mensahe. And he's the one who pointed that out. He said, kung dali ka mohatag sa imong mga tithe, wala ka nagahadlok sa Ginoo o dali ka makakat-on sa kahadlok sa Ginoo. And I thought, that's true. And I went and I found the verse. And I studied it. He's right. And then it hit me. Diya sa akong teenage years, na ako'y trabaho. Na ako'y sweldo. Naghatag ko sa akong mga tithes, usahay. Wala ko umping. Can I use the word umping? I wasn't careful. Usahay na limot, dayon, you know, naggasto na, wala na, you know. Yung talking about? And I didn't do a real good job with my tithing. Guess what? I struggled with temptation all the way through high school. Ang tanan membro sa akong church, naghuno, oh, Pastor Mike. Well, they didn't call me Pastor Mike back then. Mike Morrissey, little Mikey. No, nobody called me that. He's a good kid. They didn't know nothing. Dayon niya ko sa college. In my high school years, I struggled with honesty. I struggled with lust with my eyes. In college, I still struggled with some of those things. Oh, I wasn't a big liar, but I wasn't 100% honest all the time. But I've sometimes thought, when did I really change? And it hit me this week. It's when I decided to be careful with my tithing. Kanang panahon na himo ko stricto kaayo kabayan sa honesty. The time I became really strict on myself is I am going to always be 100% honest. I realized that happened after I became strict in my tithing. You know why? I finally learned the fear of the Lord. Si Pastor Mike, mabasa ko sa Biblia, nindot. Pastor Mike, mapil ko sa church, ug maminaw sa Biblia, nindot. But if you're not tithing, you still don't fear God. O kanamong rason na sayon kayo lang kanimo nga mobalik sa mong daan na andan. Kay nakulangan pagayud ka sa kahadlok sa Ginoo. Kay wala pa ka nagsugod og hatag sa imong tithes. Say, Pastor Mike, are you trying to get my money? No, if I wanted money, I'd go back to America and get a job. We recently calculated what 18.20 per hour is. 18.20 at the current exchange rate is over 1,000 pesos per hour. Kana akong trabaho dito sa US. 40 hours per week, 1,000 kapin pesos per hour. Kana akong gibiyaan aron moanhi diri, dili ko magsulay mo kuha sa imong kwarta. Og ang imong mga tithes mo ato sa opisina ni Gladys dili sa ako. Siyang mag-Jollibees kanunay. Joke lang, we keep track of every peso. If you want to know what we spend our church money on, we can show you every receipt.
Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed. Have you ever counted seeds? Nagsulod kami ni Ma'am Ruth, nagsulod mi sa coffee shop dito sa Dipolog. It's the one with the Catholic priest picture, and we didn't realize he was a Catholic priest until we were inside. You know what I'm talking about? It's on the right side as you're driving in from the rotunda. It's a coffee shop, huh? It's across from the provincial. At Bangsa Provincial, I forget. But anyway, we went in there for dinner one night, and I needed to use the CR. So naglakaw ko dito sa likod, ug naay babae dito sa likod doon sa door sa CR. And she had a pile of coffee beans in front of her. And she was sorting them. Good coffee beans, bad coffee beans. I said, what? Unsa ba mong gihimo? She said, local coffee ni. So, medyo daot ang uban. So, kinang kami magbahin-bahin kay dili magamit ang mga buak nga beans. I looked at her and thought, di kaya na ako! You ever try counting seeds? God's not talking about counting, but he's talking about measuring. Cuenta. To truly tithe requires that you carefully look at everything God gives you. And then magbana-bana. Aron mo kwenta unsa gayud ang akong kompleto nga tithe karon semana. Let's just be honest. Uban ninyo balik-balik masamok sa imong kaugalingon kay balik-balik kamo mubalik ka sa imong daan habits. Mga naandan sa kasuko, mga naandan sa pagpanikas, mga naandan sa kahadlok, sa chismis, sa katapulan, sa bisyo, sa pagpanguyab. I'm going to be very blunt. I don't believe you're tithing. Because a life of continual sin, remember, the transgression of the wicked saith within my heart, there is no fear of God before his eyes. Can I ask you a question? Magtithe ba ka sa tanan? The Bible says truly tithe, and then another place it talks about all. I think it says it here, doesn't it? All thy increase. There it is, all. Maghatag ka sa tithe sa imong sweldo? How about pantuwid? How about mga birthday presents? Oh, Pastor Mike, did you gain? Did God give it to you? No, akong kinikanan. O kinsa mihatag sa imong kinikanan? Kung naay kwarta, gisend sa imong printe sa overseas or sa Manila, magtithe ba ka niyan? And just for the record, one of the great blessings of having Brother JD and Brother Nestor is I don't count offerings anymore. I have not counted an offering, I don't think, since Banonong Crossing was the last time I counted an offering. So I have the great blessing of not knowing who gives what. I could look, because I have access to everything, but I don't. Do you tithe on everything? Piniskuhan? How about kung ang tao maglibre kanimo? Pastor Mike, that's not gain. Did you have to pay for your lunch? Kung wala ka naggasto, nag-save ka, isn't that the same as ginansya? Did you enjoy the food?
Let me tell you how strict me and Mom Ruth are. Dito sa US, nagbiyahe mi sa furlough. Missionaries, when they go to a church, people give them stuff all the time. That's how we live. Na love offering. Na free hotels. Na free meals sa restaurant or dito sa mga balay. On our first deputation, we used paper. On my second deputation, I used Microsoft Access. We tracked everything. Nag-lunch me sa McDo's, $20. Ang tithe, $2. You say, Pastor Mike, I think that's just too much. No, that's the fear of God. And guess what? He keeps blessing us. Let me tell you something. You can't be too careful. Are you listening? God's never going to look down and say, "Puh, nga naman ikaw mag-tithe niya na." I'll tell you how I deal with it now. I always tithe extra to make sure I didn't forget anything. Magkwenta-kwenta ba ka? Are you listening? Ang kahadlok sa Ginoo makatunan. Oh, that's wrong. It's makatunan. I forgot to correct it when I copied and pasted it for you because Gillette told me, but I forgot to change your line. So we'll blame Mom Ruth and Gillette. It'll be fine. Ang kahadlok sa Ginoo makatunan man kung buot ka maghimo sa mga butang nga mohatag kanimo sa kahadlok sa Ginoo. I'll tell you why many of you have failed again and again and again. You tried this and this, but you haven't done this one. Say, Pastor Mike, di na ko kaya ang pagtithe sa tanan. God promised He will take care of you. Is He a liar? Makakon ba siya? Makakon ba ang Ginoo? Ano man dalit mo salig kaniya? Wala siya nagatiman ka na ako sa una. Wala pa ka nagsugurog tithe. Wala siya napakyas. Kinakong pangutanan. Kung sa ka mo pili sa kahadlok sa Diyos. It's not an accident, it's a choice. Magpili ka sa paghimo sa mga butang nga motudlo kanimo sa pagkahadlok sa Ginoo. Many of you have tried the Bible reading. You say, it just doesn't work. Were you tithing carefully? The fear of God will not truly start until you start tithing. It's God's way. Kaya nga naman, I don't know, but it's God's way. So I have a challenge for you. You get 5 pesos, give 50 centavos to God. It's 10%. Ang tao maglibre ni mo og lunch, unsay bili niya na 50, 60, 6 pesos iya sa Ginoo. Calculate. Calculate. You will find that tithing will change every other area of your life. Kung maglusod ka sa pagpangibog, maglusod ka sa wicked thoughts, tithing will help you. Kaya mo katong ka sa kahadlok sa Ginoo. Kung maglusod ka sa daotang nga music, ang paghatag sa mong tithe mo tabang nimo. Kung maglusod ka sa daotang nga barkada, kanunay madani ka mo balik sa mong daotan na andan, I promise giving your tithes will help. Why don't you decide to trust God? Himo ang decision, magsalig lang ko sa Ginoo o kung baligsan ko. Oh to God, that we become a church that truly fears Him. You can. When every head bowed, every eye closed, dugo namang ulo.